Другите думи, с които бих описала Ерua, са възможности, интеркултуралитет, kritisches Denken, Инновация, comunità, ανταλλαγή ιδεών, collaborazione, dinamico, παστρωτά and making friends. Συμμετέχοντας στο Ερούα 1, είχα τη χαρά να επισκεφτώ το RUC, το Πανεπιστήμιο του Roskilde στη Δανία. Ho partecipato al Summit Erua di Roskilde. Pero sí que puedo decir de forma orgullosa que nosotros fuimos los que acogieron a Erua en el último viaje que se realizó, que fue aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Ich war mit Erua bisher an der Uni in Roskilde, in Konstanz und in Las Palmas. Последните няколко месеца посетих Копенхаген, университета Париж 8 и университета в Лас Палмас на Канарските острови. Il meeting più entusiasmante a cui ho partecipato è sicuramente il mio primo meeting con Erua, tenutosi a Costanza in occasione di un seminario dedicato all'engagement degli studenti. So far I have traveled with Erua to Constance in Germany, to Roskilde in Denmark and to Las Palmas in the Gran Canarias. Една от най-интересните срещи по Ерua за мен се състоя в университета Париж 8. Миналата година, през октомври месец, там се събрахме студенти и преподаватели от всички университети от Ерua, за да напишем Erua Manifest. Η πιο αξέχαστη στιγμή σε όλα αυτά τα ταξίδια ήταν το κυνήγι θησαυρού που συμμετείχαμε όταν τελείωσε το Student Engagement Seminar στο RUC. Der schönste Moment für mich war bisher das Kennenlernen und Treffen mit den Studierenden. Es macht immer Spaß, die Studis zu treffen, sich mit ihnen auszutauschen, Perspektive zu erweitern und zu wechseln. Si tuviera que elegir cuál ha sido mi reunión favorita, la verdad que no podría quedarme con ninguna, dado que todas son igual de productivas y me lo paso bien con el resto de mis compañeros y compañeras de la representación estudiantil de Las Palmas de Gran Canaria. Навсякъде се чувствах еднакво добре дошла и еднакво свободна. Το κουράγιο που χρειάζεται για να κάνεις την παρουσίαση σε ένα κοινό ξένων ανθρώπων, πρώτη φορά τους είχαμε. Και η διασκέδαση που είχαμε με όλα τα παιδιά σχεδιάζοντας αυτή την εφαρμογή. As a group of students writing the guidelines for the student board, we felt that our voices are heard and that we are part of the decision-making process at Erua. And that was definitely an experiment where we felt for real the meaning of student engagement. Мислейки за бъдещето на университетите в Европа, осъзнахме колко общо имаме помежду си. Беше много вдъхновяващо и със сигурност ще стане един от любимите ми моменти.